to ya na bishma to khublei be ni khublei ha ro to ya wanum ya si ya shma ma to ma Yen khublei lot buat nom kerki nen nom mi nang ni kabam padat khublei lot baro ma ala khublei kini teman kini ki chenlong ha to ma khublei suon ha ma khublei suon ma khublei suon ya wan man suon to ha ya ha ma ha to gajing job latih kena bagi job agak arterik ma ma lagar part di volunteer sebab bagi penbek ma halo lagar part di volunteer sebab penbek bagi dempet kayak yang sampai dak bagi kali lagar part di volunteer sebab penbek bagi dempet kali hayan so bagi baru yo sasisin lagar part yang kita sekarang kita baru keren konstruksi sebab wadung pelekhan nama ba ini dan ni madan ini anak kita buat lebar boleh sebut kini kalau dah jingkar pat magalang jangki lebar mebon yang gitu kita nak pun thor kin kekali yang sethi kin up bani mi lang aku jupor kin yang dekat lain kin mialik maroi ma Kirim kerki kin ablangi ba mebon belajar kubrekti ba mebon wanim dong main wanim nyak wah wanim nyak sih to wanim nyak to ha ya ngasini ha to ma ha to menjok baik menjok ma menjok to kema ma ha to bisbon belum dekat ini ma biru ma ha ada jiat baik to Skis baik nak kumpul kuan nak sih ma cek to ya yang stres to ma ya ski untuk ha sebab kesamanya kini kalau nggak jemput kini ibawan lagi thain maulai jayau ginno biang na sohryngkham ginno biang na mori keneng kan na bypass nama nginla nama ngin kiam na blok hasor nang mulai na lenti mori keneng ski berhati ma okay hai to senang boleh ma thank you kenang ba kini kita kuat khublei kini jai sini Kibon khublei semua bahagian masyarakat tindai berkuat masyarakat dalam masyarakat stesen dia no. Ki melim ki langsung kin ablang no. Kin ablang kampen elek lah ke apa. Buat ini nyam segi kita kuat masyarakat setai sini dan khublei buat masyarakat sini mah. Nang bayar masyarakat. Di sening ru kinnya dalang hagejuk ke jaka. Baru di bawah lagi jaka jong gini dalang hagejuk ke jaka. Dah, wanita nyak sih wanita. Naik kerti sih, naik nyak sih sebab. Burung lagi kerja kita terus. Di masyarakat ini syak cetai, kini masyarakat syak cetai, wacana ini.